Ya kan nong ba shalong la tip kum ka jaka jong ka put ka tem. Bat baro ki pat ba ki jus ngau tenat ban ruai ban siau bat ban put ban tem. Hakani ka kinti ka ba minta iwe samla na ka shnong madan riting i bat tip kerteng kum i baya hunlin khongwer ila pli ya ka we ka jaka ai jing hikai hakabe dei bat ka put ka tem bat ban ruai. Kani ka shlem ai jing hikai ka bala ai kerteng Divine Symphony Music School Lapli do Father Ogi Warba ubade u rector jangka St. Paul Seminary. Harengkat ke dia donlang kinong hikai ki ba hayeng hasem jong ikong baya hunlin khongwer. Urang basnong ki kena ki ba wan sha hikai bat ki ba shakot sngoba. Nakaliang jong ikong baya hunlin khongwer. Ila pinpau baga jingtmu ka jong i ban wanra ya kanika music school kalong nakabenta ki kena bat ki samla ki ba kwa bantem. Ya ki jingtem bat ban ruai ki ba kentup ya ki jingtem khasi tinrai. Laya thu bahaga niga music school on hikai ru bantem ya ki duitara, ka sing, ka bom, ka gitar, ka drum, Casio bat ki wei. Manakaliang jong ikong baya hunlin. Ilong ba ki kena ki blayo ya ki jing hikai kin sala ban pini ya ki sap ki pong jongki shaki rinsan ki bahe. Bat kan long ka burom bat kan nam na ka benta jong ki kena. Ngiron pradhi ki course kata kadon bat instrumental bat ki instruments bat ki vocals. Dengan sedang naka khasi traditional ngiron ka vocals ka khasi vocals te ngiron ru ka duitara ka sing ka bom bat kiwi ini apa hadian kat ke ki kena hi ki kwa ki ka bat ki kwa mention henry ya ka bamenta ngiron ka sing ka duitara ka bom te hakan ni ka ya kan ka course ka long shisnem kan buat kan long arbenta ha semester ha first semester ki kena kin yo kan ban puli ne ban learn ka initial starting beginners ka jongki te hakan ni ka first semester ka badon review benai hakan ni kan thuk lang ba theory ba practical dan ba ka performance class kata kalong ban encourage ye ki kena ba omtang bakin shoes kin yo ka jingkai kala kun te hakaba ki yo ka jingkai kin yo rupat kala kan bakin pepi ka taka ya ka ba kila yo hakaba kila attend ka ni ka course ka duration ka ba 100 banai te haka western ni don ka vocals ni don ka drum ka guitar ka keyboard violin bat kiwi dia ka shangru haka jing no ka demand ka bagin salong handre ya ka ba mentangin sedang syabet ka violin ka drum ka guitar ka bass guitar dan ka electric ka acoustic haka ni ru ka long hi kumta kumju ka ka 1 year course handre ka apya arbenta ka art semester haka first semester kin learn ka basic kata ka initial method ka initial beginners ka jongki te anda kila ada begini dan kin sayo ruhi ya ka performance class ka baka exam ka bandang kata kan dubnai ki bala long ba event ki bangin pa baca ka ta ka second semester haka Indian classical ya ka bang menta ngidon kita ka vocals samaga ka instrument ka long ka ba bahar bangin yo moy kinong hikai te kinong hikai haka Indian classical kita hamnya shlong jini ki duna bha ka to ka ni wat we arwan te ban yo ki ru kalong ba jinja na ma ki de ba hikai ki university ba ki college te ini iban hikai ka Indian classical bu di ino hikai ba hikai college te ini ilong yarap ki ban slot tilang ban hikai ka school te kumta ki course baru naik tadi ki bangla mention mentan kalau baik kata art semester kata ka first baka second dah halap pun kaslam bat ki kena kenyo ya kalat bagi dia perform kata kamu bapak pergi ke yang kata kasap perform ke ka pergi la yo ka chi kai ka bawa shisnam dah ya ki baki be ya ki classes ki bakin kin yo man ka tayo ka pikiwan but ika performance class ka banlong ka arsian bagin yo ka shisnam ya kata in upload ka YouTube channel baki wiki social media ka badi ka account jom kita school jom dengan kan perkhat ba dan opsi kan ni ko kata ka career jangan nan ka bangan kamay cikpo na kanimo te kalong ke ka ba yalang nanti do play hi bala ay nga kan ka sa pong baka put ka tanan bang ala ka man poy halukan nga khalaman dan ada kejimpulia tengah salit cuba hati yang nak hikayat hati hasil ka music subject baka computer tech
Hendai kamu sim jora kamu buat bangan susah kan cari joki bayi cari nong bayi kamu masuk ono kat bangan tri chatin mereka kamu sim jora kaji macam perkat kadang bisa dia lah jong okey ka ngala ban le cari ki bayi bali ngamla ban le ban kentio hari lah jong deke ka ba perketik men sim dia habanga ngayo ay kata kasaptalan ka bahaya nga bangan man phai no kan mo ngayo ya raw le sa sinong chatao lalu ia kilo di badan kami ketika jingaram. Henry kamlong uhi kepasuk ban perkat kasuk Henry ban sedang te kalong berjinjar hadu kata-kata ni. Kan basai ham udang mi, kan bakaling kadang hem, kan bari di gambar. Imlaru klem da ai kuplayero ya i ani tadi bayohun lim namar day lengba joi bangila banyalum langkum ni tinggi dan hok ai kuplayero ini na kabata gajing spoon menurut bonong bat gajing seluruh joi mantur siapran kap ban play ya gani ke school wat tang akerta badang rit dan kena joi ki real thor hamtang na itu ki pamday na rin nakadong sa tay lam ini ki sa pisni yang i ki real go bak ki sa ong berapor kumne karwai ka siyaw ka tem ka put kala don pa hagasnam jopi. Music is in the blood of every tribesman. But ni pada teng klam poi kenma, klam poi perkat ni isu penbijai ni penserwa ya kani ka sap ka pong play baula ai hanga happy. Ngan ya tu api kendet kapto kan ni ki jingotoi hakbedai bat kani ka sap ka pong ba nangiyong karwai ka siyaw ni kaput katen karwai ka siyaw ni kaput katen kapen kemen yangi kipriu nanta kapen laru yangi baleb ha habangi mare habangi treikam kaneka karwai ka siyaw kaput katen kapen sting bat kapen dunaru yang jingkia jingmut mengong paling stress ban kaperlo yang kibriu ki ban kam koi kam kia kaya rabu yang i ban yo thia pha nama don ki jingwai balasna bang yo ban kedut ben yo thia tharing yang lalabai pi himla ban yo thia te mata ber pada YouTube tai pai lalabai jin tu sabdam ban thin sayo thia nata karwai kasiau ka pen damru dan penjano ya ke jindo jingkerben jogi kipriu hagi dia dai jogi bando hagi kam ka jam don kipo basku khiam sim sodu jingkerben henrei rangi phai pasagarwa ke siau katem kaput kan penduna dari ke penjano ini jindo jingkerben nata garwai ke siau kapen kemendro ini ya banginya kali matahi bon kipriu rasyongali kitan tipu perkhan planning kedai kemen setelah nas new suruh makenaru dan hengkali makenaru tak setelah ayo ruai ayo sengap gaji ruai te kata kedai kan ruai kesiau kale dengan dia ketek iwi bapian teplu ide inohi kai ki bershim ki eki subject dan sedang nanti te ini desa dao paya Davis Dean iban shim gitar ini yo isa Johnny Melbourne's iban shim Khasi traditional instrument kata ngabede baka bong kakseng kadui tara ni isa dan goknang karmolong iba ide violinist iban hikai violin ni yo isa Sunny Manbha iban hikai drum te la no iba deru drum mo iba la pau bahi ka state bat haka national level imes kenkor melemna iba long ru iban sade ibo Khasi traditional teacher iba long iba pau bah pila dengan search ka keteng jogi mo ha YouTube imes Amabel
Ibala longru inong hikai hapo Martin Luther University iban shem Western Vocal iniru pila banya search di ha YouTube channel te ilong ipapau baha imas darilen masyare iban shem ka Indian Classical Vocal kumju imas darilen ru ibala hikai hapo Martin Luther University Sengemi menba medan rit meradon yaraga kami man paybat kami man ribanda ban semua sukhe But shua men klab no ne sna pertai na lo diutna mela ay ra jong kami how you miss bolong kata kishin jong ki Pakistan baro kabamut mela ay ka baretis ti bolong kami jongi tingi phai kin shaka ala bagi sa jonga men don ka bani we ba maka kan long sa kami mesti jongi ban ya labi gi ban kam jan bro shame try jisu Parang semar sukaya pi to try on pun ya pi parang lay sene ya pi to try on pere ya pi parang na ya pi kaji man ba man ya